Embisini uThixo mari vakavibisa uthi niyakwembeswa ngamandla kamoya ongcwele nangamandla muchawopekwa nesimba moya mutsvene nemoto kungakabizi insuku eziningi. Glory to God. Indoda le Uyu murume uyu umoya ongcwele uyu moya mutsvene esebenza umphefumulo achishanda moya womunhu isithunywa sezulu iye umutumwa wedenga ummeli wezulu iye mumilili wedenga umqoqi webandla iye mukokorodzi wekereke uzolungisa imali. haleluya Amadoda sewungani nyawabona iyayo rume vanoita setinovavona ephithekile enhliziyweni vakashingayirira vakatunga moya belindile vakarindira ukwembeswa ngomoya oyingcwele. Johane sithi johana achiti nami ngiyawafuna amandla kamoya ongcwele. Brother, you must wait for the promise of the Father. Oh, hallelujah. Amen. Kuzagcwala ngentokozo kanazadzwa nomfaro ethelwa ngumoya oyingcwele achizadzwa nomoya mutsvene emtshengisa ukuthi achimuratidza suthethele wakanganwirwa emazisa ukuthi wachimuzivisa kuti suthethele wakanganwirwa icala liphelile mosha yapera isono zihambile zvivi zvaenda usuku mthakathi.
Siyabonga uhlangana sihlobo ezithandekayo. Liyanyukelwa lonke namhle kuseni ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. So kwisikhathi senkonzo ke asicimezeni sonke sithandaze. Thixo kaAbrahama, Thixo kaIsaka noJakobe, siyakubonga ngaleli thubo siphelona baba ukuba Nkosi yami sibuthane sithi gwaqa enyaweni zakho Nkosi. Konke baba ozakukhuluma siyakwamkela Thixo, siyakuvuma sithi thina khuluma siphile. Siyalifuna izwi lakho baba, siyakufuna ukukuzwa ukhuluma ngegama lika Jesu baba, uzale kutsha, ungcwelise, wembese ngamandla kamoya oyingcwele. Uthi laba abagulayo baba baphilise, lokhu usitshelile ukuthi ngemidwa yakho sipholisiwe thina. Yelula ingalo yakho baba, wenza izimanga nezibonakaliso ezilandelayo. Kubonge ubukhosi bakho, kudunyiswe wena baba ngegama elihle lika Jesu omi njalo kuze kube phakade. Amen. Siyambonga uThixo osivusileyo singabaphilileyo namhlanje kuseni ngesonto. Thina vathenda Mwari vatimutsa nasi mangwanani tiri vapenyu riri zuva resondo. Kuhle ukubuthana izwini lenkosi. Zvakanaka kuungana pashoko rashe. Ilanga lethu langesonto siyalithanda kakhulu ngoba yikho lapho esikhonza khona sisidla ilizwi likaThixo. Zuva romusi wesondo izuva ratinofarira zvikuru nokuti ndiro zuva ratinoshumira tichidya shoko rashe. Khumbula phela ukuthi umuntu angephile ngesinkwa sodwa kodwa ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaThixo. Rangarira kakuti munhu haangararami nechingwa bedzi asine mashoko ose anobuda mumuromo maMwari. Ilizwi likaThixo liyisinkwa somphefumulo. Shoko raMwari chingwa choupenyu. Ilizwi likaJehova lingumphako womphefumulo. Shoko raJehova imbuva yomweya. Sihlobo esithandekayo ngiyakunxusa ke asilale ilizwi likaThixo sidle sisuthe ngoba uhambo lokuya ezulwini lude. Hama ya Mwari ndinokukoka iye zvino kuti udye shoko raMwari imbuva yorwendo nokuti tiri parwendo. Kuhle kangaka bakithi kuba sesikhumbuzweni lesesihle simangalisayo sephasika lenkosi yethu Jesu Kristu. Zvakanaka sei kuva pachirangaridzo ichi chakanaka kudai chepaseka raishe wedu Jesu Kristu. Manje simbonile uJesu esenyukela ezulwini besilaphana entabeni kanye nabafundi bakhe. Takamuvona ishe Jesu vachisimudzwa vachikwidzwa vachienda kudenga paya pagomo takanga tichizviona paine vadzidzi vake. Xa sifunda lezi ndaba sifunda imibhalo ekhuluma ngezindawo lezi inkosi yanyathela khona lezehlakalo zakhona. Siyathutha lapho esikhona siye ngomoya siyefika kulezo ndawo. Kana tichiverenga magwaro enzvimbo dzakadai idzi dzine zviitiko izvi zvakaitika, nemweya yedu nemoyo yedu inotama yoenda kunzvimbo idzodzo tonozviona tave panzvimbo idzodzo tichiona zviitiko zvacho. Ake sifunde ilizwi lakhona sihlobo esithandekayo, mhlawumbe wawungekho sikhuluma ngakho nanti ke namhle kuseni. Ngatimbodzidzai shoko racho umborinzwa hama inodiwa dzimwe nguva wakanga usipo pazvaiverengwa chinzwa iye zvino mangwanani. Encwadini yemisebenzi chapter 1 parugwaro rwamabasa avapostora chapter 1 sizaqala ukufunda kuverse 4. tichatanga kuverenga paverse 4. Esebuthene nabo wabayala ukuba bangamuki eJerusalema basihlalele isithembiso sikayise sona enisizwile ngami. Akavarayira avungana navo kuti varege kubva Jerusalema asi vagarire chipikirwa chababa achiti chiya chamakanzwa kwandiri. uJohane wabhaphathiza ngamanzi kodwa nina niyakubhaphathizwa ngomoya oyingcwele kungakabi izinsuku eziningi. Nokuti Johani zvirokwazvo wakabhabhatidza nemvura asi imi muchabhabhatidzwa nomweya mutsvene mazuva mazhinji asati apera. Nansi inkosi uJesu ikhuluma nabafundi bakhe. Hava ishe Jesu vachitaura nevadzidzi vavo. Khumbula ukuthi wayevukile kwabafileyo. Haleluya. Rangarira kuti wakanga amuka kuvakafa. Haleluya. Wavuka enqobile. Wakamuka akunda. Enomzimba wasezulwini. Aino muviri wokudenga. Okhazimlayo.
unopenya, ogcwele ubukhosi basezulwini, wakazara nokubwinya kwekudenga, waziveza kubo akazviratidza kwavari esaphila achiri mupenyu emva kokuhlupheka kwakhe, mushure mokutambudzika kwake. waziveza ngezibonakaliso eziningi Wakazviratidza nezviratidzo zvizhinji ebonwa yibo abafundi nabazalwane okwamalanga angu-40 achionekwa nevadzidzi pamwe chete nevazvarwa kwemazuva 40 ekhuluma ngokombuso kaThixo, achitaura nezvoumambo hwaMwari, ekhuluma ngendaba zasezulwini. achitaura nenhau yenyaya dzokudenga. Uthini wena? Unoti kudini iwe? Uthi babelalela mbijana? Unoti vakanga vachiteerera zvishoma? Babelalela ngenhliziyo yonke, Vakanga vachiteerera nomwoyo wose, besizwa indoda levele kufeni, vachinzwa uyu murume aibva kurufu, obambethelayo, iye wavakarovera, bamshaya, vakamurova, bamhlupha, vakamunetsa, baze bamkhwaza ohlangothini, kusvikira vamubaya parutivi, bamngcwaba, vakamuviga, bavala ingcwaba, vakavhara guva, bafaka izidindo khona lapho, vakaisa nezvidhindo zvisindiswa, baliqinisa ingcwaba. vakasimbisa guva. Kodwa ngosuku lwesithathu njengoba wakhuluma wavuka enqobile. Asi nezuva retatu sezvaakataura wakamuka nokukunda, Haleluya, wavuka enqobile, wakamuka nokukunda, engaguli, asingarwari, engezwa buhlungu. asinganzwi kurwadziwa. Wavuka uJesu weNazaretha, igama lenkosi malibonga. Akamuka Jesu weNazareta, zita raShe ngaritendwe. Uthe vuka, Akati achimuka, umhlaba wazamazama. nyika ikadengenyeka. Yes, ingilosi yenkosi yehla yazohlala phezu kwelitshe elalivale ithuna. Wonke mutumwa wokudenga akaburuka akauya akagara pamusoro pedombo rakanga rakavhara bwiro, Isiboniso sokunqoba. chiratidzo chokukunda. Wazibonakalisa kubafundi bakhe. Akazviratidza kuvadzidzi vake. Nxa babebuthene abafundi bendawonye endlini bezivalele, Pavakanga vakaungana vadzidzi panzvimbo imwe chete vakazvivharira, yena akangenanga ngomnyango kodwa wabonakala semiphakathi kwabo wathi ukuthula makube kini. iye haana kupinda nepamukova, asi wakaonekwa ave pakati pavo, akati rugare ngaruve kwamuri. Uthi bangamlalela mbijana? Unoti vangamuteerera zvishoma Ekhuluma indaba zombuso kaThixo achitaura nhau dzoushe bwaMwari emva kokuvuka kwakhe, mushure mokumuka kwake? bamlalelisisa, Vakamuteresesa, uyazi baqaphelisisa, unoona vakanyatsocherechedzesa, bemangala inkosi yamakhosi evuka kwabafileyo, vachishamisika mambo wamadzimambo amuka kuvakafa, ekhuluma indaba zasezulwini. achitaura nyaya dzokudenga. Igama lenkosi malibongwe. Zita raShe ngaritendwe. Lezo ndaba zasezulwini, Idzo nyaya dzokudenga zwanini zihlobo zami, Inzwai amagama. yizo ezatshunyayelwa ngabapostoli ndidzo dzakaparidzwa navapostoli emva kokwenyuka kwenkosi yethu Jesu. mushure mokukwidzwa kwaShe wedu Jesu. Sizwa lezo ndaba besitshela indaba zasezulwini njengokufundiswa kwabo yinkosi uJesu weNazaretha. Tinonzwa nyaya idzi vachitiudza sokudzidziswa kwavakaitwa naShe wedu Jesu Kristu. Umhlaba wonke ivangeli lihambile, Nyika yose vhangeri rakafamba, nawulilalele kanje newe wakariteerera kudai, ngoba kulamadoda atshelwayo ngendaba zombuso kaThixo. nokuti kune varume vakaudzwa nenyaya youshe hwaMwari. Oh, siyambonga uJesu ngento ayasenzela yona. Tinomutenda Jesu nechinhu chaakatiitira. Esebabuthanisile ekhuluma labo, Avaunganidza achitaura navo, wasebatshela inye into lapha akachivaudza chimwe chinhu apa eJerusalema laphana, paJerusarema paya. wabatshela lokhu Akavaudza ichi chinhu, ukuba bangamuke eJerusalema basihlalele isithembiso sikayise. akati varege kubva Jerusarema asi vagarire chipikirwa chaBaba. Leso sithembiso esikababa ngumoya oyingcwele. Chipikirwa ichocho chaBaba mweya mutsvene. Uthu Jesu kubafundi bakhe. Jesu anoti kuvadzidzi vake, uJohane wanibhabhatiza ngamanzi,
Johani akakubhabhatidzai nemvura, kodwa lina bafundi lina asi imi vadzidzimi, lina elingilandele ngokuphinda ukuzalwa, iyemi makanditevera nokuberekwa kutsva, lina elihlanjululwe ngeqiniso iyemi makashambidzwa nezokwadi, elingcwelisiweyo, lina iyemi makacheneswa, alisabhabhatizwa kuphela ngamanzi, hamuchabhabhatidzwi bedzi nemvura, kodwa niya kubhabhathizwa ngomoya oyingcwele. Haleluya. asi muchabhabhatidzwa Oh, nomweya hallelujah. mutsvene. Amen. Naye uJohani Naiye Johani owaqala indaba yombhabhathizo iye akatanga nyaya yokubhabhatidza uyakutsho khona lokhu, anozvitaura izvozvo, akuzwe kuMateyu imbozvinzwa izvi pana Mateo chapter 3 verse 11. chapter 3 verse 11. Igama lenkosi malibongwe. Zita raShe ngaritendwe. Sisesikhathini esimangalisayo. Tiri panguva inoshamisa. Matthew chapter 3 verse 11. Pana Mateo chapter 3 verse 11. Nangu Matthew uJohane la eqinisa leyo ndaba yokubhabhathizwa ngomoya oyingcwele. Hoyi Johani naye ari kusimbisa iyi nyaya yokubhabhatidzwa nomweya mutsvene. Uthi ku verse 11. Anotiye pana verse 11. Mina uzitsho yena. Mina Johane uyamuzwa. Ngiyanibhabhathiza ngamanzi niphenduke. Kepha lowo oza emva kwami mkhulu kunami, angifanele ukuphatha nezicathulo zakhe. Yena uya kunibhabhathiza ngomoya oyingcwele nangomlilo. Igama lenkosi malibongwe. Ini achizvireva iye Johani anoti, ini ndinokubhabhatidzai nemvura mutenderuke, asi unouya shure kwangu une simba kupfuureni, uyo wandisakafanira kutakura shangu dzake. Iye uchakubhabhatidzai nomweya mutsvene nomoto. Haleluya. Amen. uJohane wayesitsho uJesu weNazaretha Johani wakanga achitaura Jesu weNazaretha ukuthi uyeza emva kwakhe, kuti anouya mushure make, ngoba uyinkosi yamakhosi, nokuti ndiye she wamadzishe, nguye uKristu kaThixo, ndiye Kristu waMwari, imvana kaThixo esusa izono zezwe. iye gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Kalamandla uJohane utsho njalo ukuphatha intambo yezicathulo zakhe. Hana simba Johani achidaro kuti hana simba rokuti atakure shangu dzake. Uthi uJesu nxa esefikile Unoti Jesu kana achinge asvika kasezobhabhathiza abantu ukuthi baphenduke, hayi hazobhabhatidzi vanhu kuti vatendeuke, kwete, ababhabhathizi njalo. havabhabhatidzisa izvozvo. Yena uJesu Iye Jesu ulento abhabhathiza ngayo. Amen. une chinhu chaanobhabhatidza nacho. Leyo nto leyo Ichocho chinhu ichocho ngumoya oyingcwele nangomlilo. Amen. mweya mutsvene nomoto. Jesu weNazaretha Ndi Jesu weNazaretha. bhabhathiza ngomoya oyingcwele nangomlilo. Jesu weNazaretha anobhabhatidza nomweya mutsvene nomoto. Haleluya. Glory to God. Nansi inkosi ibuthene nabafundi bayo Hoyu Ishe akaungana nevadzidzi vake basendaweni le lapha, vari panzvimbo iyi apa, basendaweni emhlanganweni wabo, vari pamuvungano wavo, sebuthene nabo khona lapha. aungana navo ipapapo. Uyabatshela ke Anovaudza ke, ukuthi uJohane wabhabhathiza ngamanzi, anovaudza kuti Johani akabhabhatidza nemvura, kodwa nina asi imi niyakubhabhathizwa ngomoya oyingcwele muchabhabhatidzwa nomweya mutsvene kungakabi izinsuku eziningi. mazuva mazhinji asati apera. Umoya oyingcwele Mweya mutsvene isithembiso sikaBaba. Haleluya. chipikirwa chaBaba. Glory to God. Sihlobo esithandekayo, Hama inodikanwa, uyamdinga umoya ongcwele. unomutsvaka mweya mutsvene, Wanyukelwa ngabazelwe kutsha, unogamuchirwa navakaberekwa kutsva, bangcweliswa. vakacheneswa. Xa sebengcwelisiwe Kana vacheneswa, impilo yabo isinobuthixo, upenyu hwavo hwave noumwari, sebephila impilo engcwele, vakurarama upenyu hutsvene, bangafanela ukubhabhathizwa ngomoya oyingcwele. vangachifanira kubhabhatidzwa nomweya mutsvene. Into leyani yokuthi abantu baphakamisisa izandla ukuthi bamukela umoya ongcwele ayisikho. Chinhu checho kuti vanhu vanosimudza maoko kuti vagamuchire mweya mutsvene handizvo. Umuntu kumele azalwe kutsha. Munhu anofanira kuberekwa kutsva. Njengabafundi nampa Savadzidzi vaya baqala baphenduke ezonweni, vakatanga vatendeuka pazvivi, bazalwa kutsha, vakaberekwa kutsva, bangcweliswa, vakacheneswa.
basebelindela ke lawa mandla kamoya oyingcwele vakachirindira iri simba romweya mutsvene uza umoya wongcwele phezu komuntu olungise impilo yakhe mweya mutsvene unouya pamusoro pomunhu agadzira upenyu hwake lalela kahle sihlobo sami teerera zvakanaka akuna muhedheni ongaphonga uthutsha nje abe sesegcwaliswa umoya ongcwele no hakuna muhedheni angangotutsha nepapapo ochizadzwa nesimba romweya mutsvene kwete nxa ufuna ukwamukela umoya ongcwele kana uchida kugamuchira mweya mutsvene kumele uthathe iqiniso ukuthi uzihlanzile wena umhlophe njalo ungcwelisiwe impilo yakho iyamjabulisa uThixo kana uchida kugamuchira mweya mutsvene unofanira kuva nechokwadi chokuti iwe wazvitsaura wazvigadzira upenyu hwako wafanira zvino pamberi paMwari kumele umuntu athathe inyathelo ngempilo yakhe unofanira munhu kuti atore danho noupenyu bwake kumele umuntu athathe iqiniso lokuthi uyenza lokho uThixo akutshiloyo munhu anofanira kuve nechokwadi chokuti anoita izvo Mwari zvaati aite ungakhuta khona lokho brother ukapotsa izvozvo brother uyazikhuta izinto zikamlimi futhi unopotsa nezvinhu zvaMwari futi ungayenza kwengqondo yakho ukaita zvepfungwa yako okungalotshwa ngembhalweni zvisina kunyorwa kumagwaro awuzuzi lutho hauwani chinhu lalela sithandwa sami teerera mudikani wangu awufuna ukuya ezulwini kana uchida kuenda kudenga yenza izimiso zakhona ita zvimiso zvekudenga uyafuna ukusindiswa unoda kuponeswa yenza izimiso zakhona ita zvimiso zvacho into yakuqala chinhu chokutanga kuphenduka ezonweni kutendeuka pazvivi kuzo zonke izono pazvivi zvose ubusudinga uzalo olutsha wochitsvaka kuberekwa kutsva uJesu Kristu uza kuzala kutsha ngegazi lakhe Jesu Kristu achakubereka kutsva neropa rake athethelela izono zakho okukanganwira zvivi zvako igama lakho selilotshwa ke encwadini yokuphila zita rako rochinyorwa kubhuku youpenyu xa selibhaliwe igama lelo kana richinge ranyorwa zita iro usungumntakaThixo wave mwana waMwari amen sokususiwe inhliziyo endala kwafakwa inhliziyo entsha kwabviswa moyo wekare kukachiswa moyo mutsva usunjalo ke wadaro ke uyanikwa amandla okuba ngumntakaThixo wochipiwa simba rokuve mwana waMwari uyanikwa amandla okunqoba isono wochipiwa simba rokukunda chitema kodwa ke asi nxa uzelwe kutsha kuphela kana wakaberekwa kutsva chete kuyabe kusele impande yesono isono semvelo lesiyane sika-Adamu kunenge kwasarira mudzi wechitema chiyacho chokabva pana Adamu leyo ke ayithethelelwa kodwa iyahlanzwa ligazi likaJesu weNazaretha ichocho hachiregererwi asi chinoshambidzwa neropa raJesu weNazaretha siyahlanzwa ligazi likaJesu chinoshambidzwa neropa raJesu isono semvelo siyasitshunwa phakathi komuntu amen chivi cho chiya chechiberekerwe chinodzurwa nesimba usugcwaliswa ke ngoba ungcwele wena ke manje wochizadzwa noutsvene iwe manje ubuthixo ke buyiselwe phakathi kwakho obawa ensimini yase-Edeni umwari hwochidzorerwa mukati mako ihwo kuya hwakawa mumunda weEdeni suzophila ke impilo engcwele wochirarama zvino upenyu hutsvene kuyenzeka madoda zvinoitika kuyenzeka bafowethu zvinoitika ukuthi madzikoma umuntu aphile impilo engcwele lapha emhlabeni kuti munhu ararame upenyu hutsvene ari pano panyika ungangcweliswa ukacheneswa ube ufakwa ubuthixo phakathi kwakho unoiswa umwari mukati mako holiness is God's nature utsvene umwari and when you are sanctified that nature is imparted into the sanctified heart kana uchinge wacheneswa utsvene ibwobwo hunoiswa mukati momoyo iwoyo wakacheneswa impilo leyo engcwelisiweyo ke sizaphila ithele izithelo ezingcwele upenyu hwakacheneswa hwochirarama upenyu hwokubereka zvibereko zvitsvene nxa sokunjalo ke sithandwa sami kana zvadaro hama yangu usuzadlulela phambili wochipfuurira mberi sulindele isithembiso sikaThixo wochirindira chipikirwa chababa isithembiso sikababa chipikirwa chababa ngoba umoya oyingcwele mweya mutsvene asiyomoya nje ophephethayo hausi mweya unongovhuvhuta kodwa asi nguThixo wesithathu ebuthixweni obubodwa
umwari hwechitatu paumwari humwe. ndimwari wechitatu paumwari mumwe. Amen. uthixo umoya oyingcwele umuntu mwari mweya mutsvene munhu ulesimo sakhe ane chimiro chake, unesiqu sakhe. ane mutumbi wake. kulothixo baba, Kuna mwari baba, kulothixo indodana, kuna mwari mweya mwanakomana, kulothixo umoya oyingcwele. kuna mwari mweya mutsvene. sakuvezelwa lokho yimbhalo ezinkonzweni ezinye esibe lazo lapha. Takazvibuditsirwa izvozvo pachena pashumiro dzatakambove nadzo. ekubhabhathizweni kwenkosi ujesu, Pakubhabhatidzwa kwashe wedu Jesu, ujesu wangena emanzini, Jesu akapinda mvura, uthe esebhabhathiziwe akati abhabhatidzwa, izulu lavuleka, denga rikazaruka, umoya kathixo umoya oyingcwele mweya wamwari mweya mutsvene wehlela phezu kwakhe sesimeni sejuba. ukaburukira pamusoro pake uri muchimiro chenjiva. yabona sokulabantu ababili, Unoona kuti pave nevanhu vaviri apa. kulo jesu indodana kathixo obhabhathiziweyo, Pana Jesu mwanakomana wamwari abhabhatidzwa, besekusiba lo moya oyingcwele oyehle vele ezulwini. kochiuya mweya mutsvene wakaburuka achibva kudenga. masinyane khona lapho Nokukurumidza ipapo kwezwakala izwi, haleluya, pakachinzwika inzwi lisithi lona richitiro, lo uyu obhabhathizwayo lo ari kubhabhatidzwa uyindodana yami mwanakomana wangu engikholwa yiyo. wandinofarira. okhulumayo lo Wanotaura uyu nguthixo ubaba. ndimwari baba, uthixo nguthixo, mwari Amen. ndimwari, unjalo akadaro, enjalo kodwa kulo thixo ubaba nendodana nomoya oyingcwele. akadaro. Kuna mwari baba, mwari mwanakomana, mwari mweya mutsvene. umoya oyingcwele Mweya mutsvene uyisithembiso sikababa. amen. chipikirwa chababa, ulesiqu sakhe, ane chimiro chake. nguye ujesu amkhulumayo la. Ndiye Jesu waari kutaura pana, uthi nxa yena efike emuntwini, ndiye waari kuti kana munhu achisvika kumunhu, nxa efike empilweni le engcwelisiweyo, kana achisvika paupenyu hwakacheneswa, uyakubhabhathiza. amen. anobhabhatidza. uyabhabhathizwa, Unobva wabhabhatidzwa, uyagcwaliswa wobva wazadzwa ngomoya oyingcwele nomweya mutsvene nangamandla. nesimba. yebo, Wangu. yisithembiso sikababa. Chipikirwa chababa nguthixo. ndimwari. uthixo kahambisani lobubi, Mwari hafambidzani nezvakaipa, ngakho kayi kungena empilweni echwabheneyo. zvakare haazopindi muupenyu hwakaonyana. yikho kumele umuntu ahlambuluke. Ndokusaka munhu achifanira kushambidzika. nxa uzimisele lapha, Kana wakazvimisira apa, zinkalo ezinzima inhano dzakaoma idzi zifuna ukuzidela. dzinoda kuzviramba, amen. zifuna ukuzinikela, zvinoda kuzvipira, zifuna ukuzikhohlwa, zvoda kuzikanganwa, ukuzehlukanisa, kuzipatsaura, uzingenisa emthandazweni, wozvipinza pamunamato, uzile ukudla sibili, wozinyima zvokudya, uzinikele, wozvipira, fulathela ilizwe lezinto zabo, wofuratira nyika nezvinhu zvayo, uzahlukanise. uziparadzanisa, uthixo aza kuhawukele, kusvikira Mwari akuda, akugcwalise ngomoya oyingcwele nangamandla. okuzadza nomweya mutsvene nesimba. gama lenkosi malibongwe. Zita rashenga ritendwe. wabatshela kujesu, Akavaudza ke Jesu, qinisa amazwi awakhulumayo achisimbisa mashoko aakataura, esithi yena achiti nilungele ukuba ngimuke, zvakakufanira imi kuti ndiende, ukuze nxa ngifika ekhaya le kuti kana ndichinge ndasvika kumusha uko ngicele kuba bathume umnye umthokozisi. ndikumbire kuna Baba atumire munyaradzi, uya kuba nani achava neni, abe phakathi kwenu. ave mukati menyu. umoya oyingcwele Mweya mutsvene isithembiso sikababa. chipikirwa chababa. ake sizwe sibona abafundi ke njengoba nabalayelwa ukuthi bangasuki eJerusalema baze bagcwaliswe ngumoya oyingcwele. Ngatimbonzwai ke zvatinonzwa kuti vadzidzi vakarayirwa kuti vasabva paJerusarema kusvikira vazadzwa nesimba nomweya mutsvene. ujesu esakhuluma labo Jesu achataura navo, kwenzeka into emangalisayo. pakaitika chinhu chinoshamisa. asifunde kuvesi 8. Ngatidzidzei pavhesi 8. kepha niyakwamngeliswa amandla sefike phezu kwenu umoya oyingcwele, nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kufike nasemkhawulweni yomhlaba. amen.
asi muchapiwa simba Glory to kana God. mweya mutsvene wauya pamusoro penyu. Ipapo muchava zvapupu zvangu paJerusarema napajudhiya rose napasamariya nokusvikira kumugumo wenyika. Akulalela mazwi lakhulunywa inkosi. Ipo titserera mashoko ari kutaurwa naShe. Sefikile phezu kwethu umoya oyingcwele. Kana asvika pamusoro penyu mweya mutsvene, Sizakwamukeliswa amandla doda. tichagamuchidzwa simba murume. Uyezwa? Unonzwa? Akafiki nje kuphela. Hangosviki chete, Uza namandla. anouya Hallelujah. nesimba. Amen. Into enamandla. Chinhu chine simba. Umoya ongcwele. Mweya mutsvene Emsebenzini kamlimi lo. pabasa raMwari Kuyadingeka umoya ongcwele. unotsvakika mweya mutsvene. Umoya ongcwele. Mweya mutsvene Nxa simnikwa kana tichimupiwa uza namandla futhi. anouya nesimba futi. Glory to God. Amen. Nxa usamukela umoya ongcwele Kana uchigamuchira mweya mutsvene, amandla ayafika phezulu kwakho. nesimba rinosvika pamusoro pako. Nawani lamandla? Ndereiko simba iri? Lalela uJesu kukhulumile. Teerera, Jesu wazvitaura. Kepha niyakwamukeliswa amandla sefikile phezu kwenu umoya oyingcwele. Nibe ngofakazi bami. Amen. Asi muchapiwa simba kana mweya mutsvene auya pamusoro penyu. Ipapo muchava zvapupu zvangu. Lalela sihlobo. Teerera hama, Umoya ongcwele ungafika phezu kwakho. mweya mutsvene akasvika pamusoro pako, Awuhlali phansi. augari pasi, Kodwa uzaba ngufakazi. unova chapupu. Amen. Amen. Uza kugcwalisa umoya. Uchakuzadza mweya, Ya akunika amandla. akupe simba, Ube ngufakazi. uve chapupu. Abafundi laba Vadzidzi ava bazoba ngofakazi vachava chapupu eJerusalema, paJerusarema eJudiya, nepajudhiya eSamaria, nepaSamaria, kuze kufike ebukhawulweni wezwe. kusvikira kukuguma kwenyika. Bamkela umoya oyingcwele namandla Vanogamuchira simba romweya mutsvene nesimba, ukuthi babe ngofakazi. vave chapupu. Wena uyamfuna umoya oyingcwele? Unoda mweya mutsvene, Umfunelani? unomudire? Akathathwa livila. Haatorwi nesimbe, kwete. Angafika kuwe Akasvika kwauri ugcwalisa ngamandla. anokuzadza nesimba, Ukunika umlilo wasezulwini. okupa moto wokudenga, Ukunika amandla okukhuluma ngoJesu. okupa simba rokutaura zvaJesu, Fakaza indaba yevangeli. wofakaza nyaya yevhangeri, Fakaza indaba yokuzalwa kutsha. wopupura nyaya yokuberekwa kutsva, Ufakaza indaba yokusuka ezonweni. wotaura nyaya yokubuda muzvivi. Ukunika isibindi sokukhuluma ngoJesu weNazaretha. Anokupa kushinga pakutaura nezvaJesu weNazareta. Hallelujah. Glory to God. Nanka amandla Heri simba amangalisayo. rinoshamisa, Amandla vele ezulwini sihlobo sami. simba rinobva kudenga. Hama yangu. Hallelujah. Glory to God. Umoya oyingcwele sehlela phezu kaJesu laphana eJorodani. Mweya mutsvene achiburukira pamusoro paJesu paya paJorodhani. Kavela ngempumalanga. Haana kubva Kavela kumabvazuva, ngenyakatho. haana kubva kumadokero, Kavelanga lapha emhlabeni. haana kubva pano panyika. Wehla evela ezulwini. Akaburuka Amen. achibva kudenga. Glory to God. Nawe wena omlindeleyo Nemwe wakamurindira uza kwamukela amandla uchagamuchira iri simba avela phezulu. rinobva kumusoro. Yes, my brother. Yes. You will be endued. Yes, filled with power from on high. Uchazadzwa nesimba rinobva kudenga. Amandla lawo avela ezulwini. Simba iri rinobva kudenga Ukuthi ukhuluma izinto zasezulwini. kuti utaure zvinhu zvokudenga, Ube ngufakazi wezinto zasezulwini. uve chapupu chezvinhu zvokudenga, Utshela abantu ngezinto zasezulwini. utaurire vanhu nezvinhu zvokudenga. Uyabona sihlobo sami? Unoona hama yangu, Umoya oyingcwele mweya mutsvene umuntu munhu unamandla, ane simba, uyathuma. anotuma. Umoya oyingcwele, Mweya mutsvene, lalela ngutshele, teerera ndikudze, noma kungela muntu oseke wambona isiqu sakhe. kunyange kusina munhu akamboona mutumbi wake. uJesu Kristu sesambona isiqu sakhe. Jesu Kristu akamuona mutumbi wake. Abafundi badla naye, Vadzidzi vakadya naye, baphila naye, vakararama naye, bahamba naye. vakafamba naye. Nangasemva kokuvuka kwakhe Kunyange mushure mokumuka kwake, isiqu sakhe basibona. mutumbi wake Kodwa vakauona. lalela ngutshele, Asi teerera ndikudze, umoya oyingcwele mweya mutsvene isimo sakhe chimiro chake uzivezile lapha emhlabeni. wakazviratidza pano Wabonakala panyika. Akaonekwa emadodaneni abantu nekuvarume vevanhu, laba babekhona kune vavo vakanga varipo eJorodani lapha. paJorodhani paya. uJesu ebhabhatizwa, Jesu achibhabhatidzwa, igama lenkosi malibongwe. zita raShe ngaritendwe. Johane wayibona inkosi Johani akamuona Ishe esize ezobhabhathizwa, achiuya kuzobhabhatidzwa, indodana kaThixo mwanakomana wamwari esusa izono zezwe. anobvisa zvivi zvenyika. Umoya oyingcwele Mweya mutsvene wasesehlela phezu kwakhe, akachiburukira pamusoro evela pake, ezulwini. achibva kudenga.
kutenga enesimo sejuba. aine chimiro chenjiva Akutsho ukuthi umoya oyingcwele lijuba, hayi. zirevi kuti mweya mutsvene injiva kwete Wathanda ukuziveza ngaleso simo akada kuzviratidza nechimiro ichocho khona phana eJordan. ipo paya pajorodhani Wehlela phezulu kwekhanda lenkosi uJesu. akaburukira pamusoro washe wedu jesu kristu Umoya oyingcwele. mweya mutsvene uThixo lo mwari uyu wesithathu ebuthixweni bunye wechitatu muumwari umwe wehlanga leso simo akaburuka naichocho chimiro athanda ukubonakala ngaso. chaakada kuonekwa nacho Siyafunda embhalweni, tinodzidza mumagwaro siyezwa tinonzwa ngokwenzeka kubafundi benkosi nezvakaitika kuvadzidzi vashe endlini phezulu lapha. muimba yepamusoro paya Umoya oyingcwele mweya mutsvene kwezwakale sefika wakanzwika achisvika kwaba nomoya omkhulu pakava nekuvhuvhuta kukuru kwaduma njalo kukave nomudhumo mukuru kwase kubonakala. Haleluya. kukachionekwa Phezu kwabapostoli pamusoro pevaapostoli inlimi zomlilo ndipi dzomoto haleluya Glory to God. bagcwala ngumoya oyingcwele. vakazadzwa nomweya mutsvene Wakuthanda uThixo wakuhlela ngaleyo ndlela mwari wakanga azvida kuzvironga nomutoo ukuthi iwoyo afike kuleso simo kuti asvike ari muchimiro ichocho abonakale elulimi lomlilo. aonekwe ari ndimi murimi dzomoto Akutsho ukuthi ikhona lokho kuphela. hazirevi kuti ndizvozvo bedzi uThixo kaqedwa mwari hapedzwi wabonakala njalo akaonekwa zvakare kodwa yena vele ngumuntu, iye agara ari munhu ngumuntu sibili munhu chaiye ulesiqu. une chintu Yikumoya oyingcwele uyathuma. ndosaka mweya mutsvene achituma Ngiza kukhumbuza umbhalo chakurangaridza mugwaro kuthe abafundi zvakati vadzidzi beqhubeka ngendaba yokuchumayela, vachipfuurira mberi nenyaya dzokuparidza kuthe beqhubeka ngendaba yokuchumayela, vakati vachipfuurira mberi nenyaya dzokuparidza umoya ongcwele mweya mutsvene uPaul esesindisiwe pauro aponeswa wakhuluma kubafundi. akataura kuvadzidzi Uyezwa? unonzwa Wakhuluma wakataura wathi ngehlukaniselani uPaulo akati nditsaurirei pauro baye emsebenzini engibabizele wona, vaende kubasa randakavadaidzira ngoba umoya kamlimi uyakhuluma uyathuma. nokuti mweya wamwari unotaura unotuma Umuntu munhu komunye umbhalo siyafunda, pano rumwe rugwaro tinodzidza uyabona siza kuti sikutshengisa ukuthi kumi njani la. tiri kuuya apa kuti tikuratidze chimiro Umoya chacho ongcwele somoya ovunguzayo nje. mweya mutsvene haasi unongopepeta bedzi Umoya oyingcwele mweya mutsvene uThixo, ndimwari nguThixo sibili, ndimwari chaiye nguThixo sibili ndimwari chaiye mune ngokuphelela kwakhe. nokuperera kwake Uthi umbhalo mugwaro runoti ningamdabukisi umoya oyingcwele. musagumbura mweya mutsvene Uyakuzwa lokho? unonzwa izvi Unemizwa, he has unonzwa feelings, une he manzira has emotions. anokunzwa mukati make Ungamdabukisi umoya, musamugumbura mweya ungamdabukisi umoya. mukagumbura mweya Uyabona ke unoona usuwonele umoya oyingcwele unenge watadzira mweya mutsvene ngoba ngumuntu. nokuti munhu Yes, ya ngumuntu sibili, munhu chaizvo uyabona, anovona uyaqonda, uye anorangarira ulentando, zvakare anochido ulentando, he has will, unokhuda. anokuda Kukhona intando kamoya kumele abantu bayenze. panokuda kwomweya kunofanira kuti vanhu vakuite Ngoba umoya oyingcwele nokuti mweya mutsvene unama features wona lawo. une zvimiro izvozvo Uyathuma, unotuma uyakhalipha, zvakare unotsiura uyaqondisa umoya oyingcwele, unonangisa futi kururamisa futhi uyafundisa umoya oyingcwele. unodzidzisa futi mweya mutsvene Amen. amen
khumbula rangarira indaba le yenzeke embhalweni, nyaya iyi yakaitika parugwaro, indaba kaPhilip. nyaya yaFilipi. Umoya oyingcwele uyathuma brother, Mweya mutsvene anotuma brother, wamthuma ukuyalandela ubaba lo wani wehamba ngenqola. wakatuma Filipi kuti atevere baba vaye vaifamba nengoro. Uthe esefikile uPhilip egijima eceleni, Wakati achisvika Filipi achimhanya parutivi, umoya oyingcwele wakhuluma, mweya mutsvene akataura wathi sondela walele enqoleni le ulalele lapha. akati swedera uite pedyo nengoro unzwe zviri kuitika. Uyabona, Unoona, umoya oyingcwele mweya mutsvene umuntu munhu uyathuma, anotuma, uyakhuluma, anotaura, uyaqondisa, anoruramisa, uyalisa, anorambisa, ngoba ngumuntu. nokuti munhu Esefikile umoya weqiniso, asvika mweya wezvokwadi, uthi uJesu anoti iye Jesu uyakunitshela iqiniso lonke. uchakuzivisai zvokwadi yose. Umoya oyingcwele uyakhuluma, Mweya mutsvene anotaura, kuthiwa anikhumbuze Zvino- lokho enakuzwayo. zvanzi akufungisei pane zvose zvaakanzwa. Ulama features uyambona, Unoona ane zvimiro unozviona, aphinda alitshele lokho okuzayo. akuudzei zvakare zvinouya. Uyabona ukuthi ulolwazi, Unoona kuti ano ruzivo, umuntu munhu opheleleyo. akakwana. Lalela sihlobo sami, Teerera hama, asomoya ovunguzayo nje, haisi mhepo inongovhungudza kwete, Thixo sibili, asi ndimwari chaiye. njengoJesu Kristu weNazaretha indodana kaThixo, sajesu kristu wenazareta mwanakomana wamwari, enesiqu sakhe, aine mutumbi wake, chimiro chake. naye umoya ongcwele futhi Naiye mweya mutsvene unesiqu sakhe. ane mutumbi wake nechimiro chake. uJesu weNazaretha, Jesu wenazareta siyatshelwa ngumbhalo tinoudzwa norugwaro ukuthi wenyukela wayahlala ngakwesokunene sikaThixo. kuti wakakwidzwa akanogara kurudyi rwaMwari. Uyezwa ukuthi uhlezi ngakwesokunene, the right hand of power, the right hand of God. Unonzwa kuti wakaenda kanogara kuruoko rworudyi rwaMwari, ruoko rworudyi rwesimba rwababa. Kutshengisa ubaba Zvinoratidza baba ohleziyo, agere, indodana yakho uKristu mwanakomana wake Kristu uhlala ngakwesokunene sikababa. agere kurudyi rwababa. So two, niyababona bobabili, Unoona ava vari vaviri, bese kusithi lumthokozisi lo kochiuya uyu munyaradzi uyu, nguye owathunywa nguThixo lapha emhlabeni, ndiye akatumwa naMwari Amen. pano panyika, oqoqa ibandla. ndiye ari kuunganidza nokukokorodza Gama kereke. lenkosi malibongwe. Dzina raShe ngaritenzwe. Umsebenzi womoya oyingcwele Basa khathesi roMweya Mutsvene iye zvino uqondisa ilizwe, riri kururamisira nyika. abatshengise lokhu, Avaratidze izvi, abachumayeze lokhu, avaparidze izvi, uthuma izisebenzi anotuma vashandi ezigcwalisa ngamandla kamoya oyingcwele achivazadza nesimba roMweya ukuba Mutsvene bashumayele indaba kaJesu, kuti vaparidze nyaya yaJesu, bayazise emhlabeni wonke. vaizivise munyika yose. Umoya oyingcwele khathesi Mweya Mutsvene iye zvino uyaqoqa ibandla, so ari kokorodza kereke, uyalibuthanisa, ari kuunganidza kereke, uyathinta inhliziyo zabantu. ari kutinha moyo yevanhu. Nakuchunyayelwa kanje Kana kuchiparidzwa saizvozvo, umsebenzi wakhe, basa rake ukhuluma nawe wena ozwayo, anotaura newe uri kunzwa, umchumayele lapha, ari muparidzi ari panapa. ekhulume kumoya ongcwele, Mweya Mutsvene ataure, engene kumchumayo. apinda kumuparidzi. Yikho kumele ukuthi ulalele ilizwi eliphumayo, Ndokusaka zvakafanira kuti uteerere shoko ngoba rinobuda, kasilo lomuntu, nokuti harisi romunhu, hayi asiyonto zabantu, hazvisi zvinhu zvevanhu. kodwa ilizwi likaThixo nxa lichunyayelwa, So shoko raMwari kana richiparidzwa, umoya oyingcwele okhuluma nabantu. Mweya Mutsvene unotaura nevanhu. Enhlizweni zabantu abezwayo, Mukati memoyo yevanhu vari kunzwa, umoya oyingcwele uyabambulela ke, Mweya Mutsvene anovazarurira, bese bezwisisa, babone, baqonde lokho umoya akutshoyo emabandleni. vochinzwisisa, vochiruramisirwa izvo zvinotaura Mweya mukereke. Umoya ongcwele nguye obotshengisa isoni, Mweya Mutsvene ndiye anoratidza mutadzi, amtshengisa ukuthi uyisoni so, amuratidze kuti iwe uri mutadzi so, uyisoni kanje, uri mutadzi nechichi, umubi so, wakaipa so, umubi kanje, wakaipa nezvizvi, abesemsinda nge-guilty conscience. ochibva amupa kuremerwa nokuzviona utadzi hwake. That conviction which envelopes the heart of a sinner as he or she listens to a sermon, that is the work of the Holy Spirit to convict that sinner of the sinful state in which he is.
ikoko kuzviwana munhu achizviona ari mutadzi, kubatwa kwake nemhosva yaanenge abatwa nokuda kwokududzira kwomweya mutsvene, paanozviona abatwa kuti mutadzi, ipapo ibasa romweya mutsvene kuti riburitse chinhu ichocho pamunhu. Uyabona sithandwa sami, unoona hama yangu, umoya ongcwele nguye oncengana nabantu. Mweya mutsvene ndiye anonyengetedzana nevanhu. Nxa kuchunyayelwa so, kuti kana kuchiparidzwa so, inchumayelo ihamba, mharidzo ichifamba, nxa ifuna uye esiguqweni umoya ongcwele, kana mweya mutsvene achida kuti uende pachipfugamo, uyakunxusela esiguqweni. Igama lenkosi malibonke. Anokukokera kuchipfugamo. Haleluya. Uzwa phakathi kwakho, unonzwa mukati mako kusithi muchitimo, alubana ngingaguqa mani, hayi zvinoda kuti ndipfugame, nje ngifuna ukuguqa ngithandaze, ndipfugamo ndinamateni, uzwa inhliziyo yakho idabuka, ubone nomoya wakho uchitsemuka. Haleluya. Uyabe semsebenzini umoya oyingcwele, mweya mutsvene anenge ari pabasa ipa, yikho akulandileyo khona lo, ndozvaakavinga izvozvo, uzochumayeza abantu abahlezi emhlabeni, uzoparidza vanhu vagere panyika, ukuzoqoqa ibandla lifunekayo eliyingcwele, lingenabala, lingenambimbi, lingelanto enjalo, kuzokokorodza kereke inodikana kudenga, isina vara, isina chinhu chakadai, isina kana chingachipomerwa. umoya oyingcwele Mweya mutsvene uyamdinga sihlobo sami. unomuda hama yangu. Khathesi iye zvino izvi sikhuluma so, tichitaura kudai, nguye in charge of this particular service, ndiye ari kutonga ipo panapa pashumiro inoi, nguye director ukuthi ihambe njani so, ndiye ari kunangisa kuti ngaifambe so shumiro. yikho kukhulunywa izinto lawe zikuchayisa ngovalo, ndokusaka kuchitaurwa nezvinhu zvinoprovesa nehana, uyabe kutshengisa, nokuti anenge achikuratidza, uyabe kuqondisa, anenge achikururamisira, uyabe kulaya, anenge achikurayira, uyabe kuqondisa, anenge achikunangisa, ekubonisa ukuthi achikuonesa kunje, kuti zvakadai izvi, nxa kunje kana zvakadai kuphetha kanje. zvinozoguma so. Uyayibona ingozi, unoona ngozi yacho, abesesithi ochiti iye abalekela kuJesu. tizvira kuna Jesu. Uyabona ke unoona manje ukuthi lowo ozwayo, haleluya, Kuti uyo ozwayo ilizwi lokuncenga kukamoya ongcwele sezathatha inyathelo kulandela ukusetshenzwa ngumoya oyingcwele. kuti uyo anonzwa shoko raMwari atore danho zvichienda nokubasa rinenge raitwa nomweya Ilizwi mutsvene. likaThixo nxa lichunyayelwa, kana shoko raMwari richiparidzwa, umoya ongcwele uyabe bhizi ebantwini lapho. mweya mutsvene anenge ari bhizi, Glory to God. Nguyena oyazi umuntu wonke. ndiye anoziva vanhu vose. Nxa abantu lifike enkonzweni so, kana vanhu muchisvika kushumiro, lalela lanxa ukhonapho so, kunyange uri ipapo yezvino, umoya kamlimi uyakwazi mweya mutsvene anokuziva, abesengena kumchumayela, ochipinda kumuparidza, amgcwalise ngomoya ongcwele, omuzadza nomweya mutsvene, abesemtshela ukuthi khuluma so, ochimuudza kuti taura so, ampha amazwi, omupa mashoko, amuphe intshumayelo, omupa mharidzo, amuphe lokhu, omupa izvi, amuphe lokhu. omupa izvi, Wena iwe ngapho esebenza kuwe futhi achishanda nekwauri futi, esithi yena, achiti kwauri, lalela lokhu, teerera izvi, zwana lokhu, inzwa izvi, khangela ubuhle bezulu, tarira kunaka kwedenga, khangela ingozi yesihogo, tarira ngozi yegera, khangela lokhu. tarira izvi, Uyazi mani, unoziva izulu lihlanganyele emntwini. idenga risanganira nepamunhu. Haleluya. Glory to God. Umoya kamlimi ukusebenza, mweya mutsvene achikushanda, nalo ilizwi likamlimi nailo likusebenza. shoko raMwari richikushanda. Oh, haleluya. Glory to God. Babusisiwe abathobekileyo ngenhliziyo, vakaropafadzwa vano unyoro pamwoyo, abezwayo ke bazalwane ukunyenyeza kukamoya oyingcwele. vanonzwa zevezeve romweya mutsvene, Nxa isoni kana ari mutadzi uyaphenduka, otendeuka, yikho ezisola, ndokusaka kachizozvisora, ngoba ufinyelelwe enhlizweni ngumoya nokuti oyingcwele. wasvikirirwa pamwoyo nomweya Haleluya. mutsvene. Haleluya. Glory to God. Ungamfinyelela, kana akasvikirirwa, inhliziyo iyadabuka, mwoyo wake unotsemuka, inhliziyo iyathubeka, mwoyo wake unozvininipisa, abesegaqa ngamadolo ochikapaira esiye nemagugokora, esiphambanweni. achienda Glory pamuchinjikwa. to God. Hallelujah. Afike khona kana wasvika ipapo nezinyembezi, nemisodzi, afike kuJesu osvika pana Jesu, acela ukuthethelelwa. ochikumbira kanganwiro, Nxa esethethelelwe, kana akanganwirwa, uJesu ejabula ngokupheleleyo
ukuphenduka kwesoni Jesu achifara nokutendeuka kwomutadzi uyu uyazigezisa izono zakhe anobva amushambidza zvivi zvake amzale kutsha omubereka kutsha atshintsha inhliziyo entsha ochinja endala moyo wekare afake inhliziyo entsha oisa moyo mutsva asusa inhliziyo yetshe obvisa moyo webwe afake inhliziyo oisa yenyama moyo wenyama thatha imithetho kaJehova otora mitemo yamwari ayifake phakathi oisa mkati ayilobe ezibhebheni zenhliziyo ochinyora pamawendevha yomoyo abese sithi ochiti abhala igama lakhe encwadini yokuphila ochinyora zita rake mubhuku yeupenyu lalela kasihlobo sami terera ke hama yangu nanti izulu lisebenze emntwini rinenga richishanda pamunhu xa esenze njalo kana adaro moya oyingcwele mweya mutsvene thokozisi iye munyaradzi glory to God haleluya uyosezafakaza ochitipupura akhulume nesoni lesi ochitaura nomutadzi uyu athi yena ochiti iye jabula ara izono zakho zvivi sezithethelele zvako zvakanganirwa oh haleluya amen uzagcwala ngentokozo kana azadzwa nomufaro ethelwa ngumoya oyingcwele achizadzwa nomweya mutsvene Haleluya. Emtshengisa ukuthi achimuratidza kuti suthethelele wakanganirwa emazisa ukuthi achimuzivisa kuti suthethelele wakanganirwa icala liphelile mosha yapera izono zihambile zvivi zvaenda usuku umntakati wave mwana wamwari lalela sihlobo sami chiterera hama no yangu human being can explain that hakuna munhu wenyama angataura izvozvo you only have to feel it unofanira kungozvinzwa bedzi if you experience it kana wazvibata wazvivave you will nazvo feel it better than you can tell it uchazvinzwa zviri nani kupfuura pakuzvitsanangura nxa intokozo ishigcwele kana mufaro wazara mukati mako haleluya glory to God indoda le uyu murume uyu umoya oyingcwele uyu mweya mutsvene esebenza umphefumulo achishanda mweya womunhu haleluya amen isithunywa sezulu iye mutumwa wedenga ummeli wezulu iye mumiririri wedenga umqoqi webandla iye mukokorodzi wekereke uyozolungisa ibandla haleluya uyozobhasopa ibandla iye anozogadzira sangano rokuichengeta uyozobhasopa laba abantu abazizwe ligazi likajesu anozochengetedza vanhu vakawanikwa neropa rajesu uhamba nabo unofamba navo uhlala nabo ogara navo uphila phakathi kwabo orarama mukati mavo ebakhumbuza izinto ezikhulunywe ngujesu achivayeuchidza zvinhu zvakataurwa najesu ebakhunjuza intshumayelo achivayeuchidza mharidzo moya oyingcwele mweya mutsvene sithembiso sikababa chipikirwa chababa yikho ujesu ndokusaka jesu esithi yena achiti kunilungele ukuba ngihambe zvakanaka kuti ndiende mangingamuki kana ndisingaende akayikuza umoya ongcwele haangazovuyi munyaradzi bafundi inzwai vadzidzi noma kubuhlungu kunyange zvichirwadza noma inhliziyo yenu igcwele umunyu kunyange mwoyo yenyu yakazara nouremu akulandaba hazvina mhosva kungilungele ukuba ngimuke zvakakururamira imi kuti ndiende khona umoya ongcwele zabuya kuitira kuti mweya mutsvene agozouya thembiso sikababa chipikirwa chababa igama lenkosi malibongwe zita rashenga ritende umoya oyingcwele mweya mutsvene umuntu munhu uyakhuluma anotaura wakhuluma noSimiyoni akataura naSimiyoni lapho ehlezi emhlabeni akagara pano panyika walinde etempelini akagara mutembe wayemtshelile uSimiyoni akanga amuudza Simiyoni etshelwe ngumoya oyingcwele ataurirwa nomweya mutsvene ukuthi kayi kubona ukufa zvikanzi haazowoni rufu engakaboni umsindisi asati aona muponesi engakaboni umesiya asati aona Mesiya. haleluya Glory to God. umoya ongcwele wamtshela mweya mutsvene akamuudza Simiyoni akati Simiyoni awuyi kufa wena hauzofiwe ungakaboni umsindisi usati waona muponesi lakani ujesu sezelwe jesu azvarwa esele 8 days ane 8 days wathathwa wayiswe etempelini akatorwa akaiswa mutemberi ukubenzelwa njengomkhuba wesijuda vakaita sezvavanoita kuchijudha umoya ongcweleke mweya mutsvene wani watshela uSimoni iye uya akataurira Simoni wasemqhweba akamuti wathi udza Simoni akati Simoni ngena etempelini pinda mutemberi uthi Simoni uthe uthi phakamisa amehlo Simoni akati achisimudza meso nansi family akachiona mhuri uJosefa noMaria Josefa naMaria bathwele usane vakatakura mwana mucheche basondela ukuthi bazomenzela njengomkhuba wesijuda vari kuswedera vari kuya naye kuti vazoita setsika umoya ongcwele yechijuda wathi yona mweya mutsvene akati iye uyelo
kati ndiye yuyu, nguye ngakutshela kati ngaye, ndiye ndakakudza nezvake uyu, nguye Glory to God. ngakubonisa yena, Ndiye ndakakuonesa uyu, nguye ngakukhuluma ngaye ndiye ndakataura nezvake ukuthi wena Simoni kuti iwe Simoni awuyi kusuka emhlabeni auzobvi panyika ungakamboni usati uMesiya, wamuona Mesiya, ungakaboni umsindisi. usati waona mponesi. Waselucela usane, Akachikumbira kumwana, ambamba ngesandla, kambata noruoko, wasekhuluma amazwi, akataura mashoko, wathi Nkosi akati Ishe singamukisa inceku yakho ungachitora henyu muranda wenyu, ukuba amehlo ami nokuti meso angu abonile usindiso. naruponeso. Igama lenkosi Zita malibonke. rashe ngaritendwe. Haleluya. Amen. Umoya ongcwele Moya mutsvene umsebenzi omangalisayo, ane basa rinoshamisa, uyasebenza, anoshanda, uyakhuluma anotaura ebandleni, musangano, uyakhuluma anotaura kubazalwane kubazalwa nabafundisi. nevafundisi. Lalelani izithandwa zami, Telerai vadiwani vangu, isithembiso sikababa. chipikirwa chababa. uJesu yikho wathi Jesu akati lingasuki bafundi, musabva vadzidzi, lingasuki eJerusalema, musabva paJerusarema, lingasuki musabva azafika umoya ongcwele, kusvikira mweya mutsvene asvika, lingayehli musaburuka, melelani umoya ongcwele, mirirai mweya mutsvene, liyakubhabhatizwa muchaombekwa umoya oyingcwele mweya mutsvene. zingakadluli insuku eziningi. Mazuva mazhinji asati apfuura, Haleluya. Abafundi bakholwa la mazwi. vadzidzi vakatenda aya mashoko. Glory to God. Amen. Ake sizwe lapha Ngatimbonzwa ya verse 12 kumisebenzi yokuqala khona phana, paverse 12. verse 12 bawakholwa la mazwi abafundi. Asizwe ke kuthiwa base bebuyela eJerusalema, Glory to God. bevele entabeni okuthiwa ngeyomhlwathi ekufuphi neJerusalema, ibanga lokuhamba ngesabatha. Yes. Sebengenile brother, sebengenile eJerusalema sihlobo sami, besuka endlini leyana engaphezulu bakhuphukele egumbini eliphezulu, lapho bekuhlezi uPetro noJohane, noJakobe noAndrea noPhilip noThomas noBartholomew noMatewu noJakobe kaAlfeo noSimon umzilothi noJuda umfowabo kaJakobe. 14 labo bonke baqinisa, haleluya, nanhliziyo ekunxuseni nasekukhulekeni, kanye nesifazana noMaria unina kaJesu nabazalwane babo. Haleluya. Zvino vakadzokera Jerusarema, Glory to God. vachibva pagomo rinonzi reMiorivhi riri pedyo neJerusarema, nhambwe yorwendo rwesabata. Vakati vapinda pavakanga vagere, vakati vakwira muimba yaiva pamusoro pavakanga vagere, vaiti Petro naJohani naJakobu naAndrea naFilipu naTomasi naBartholomew naMathew naJakobu munun'una waAlfeo naSimoni muziroti naJudha mwanakomana waJakobo. Ava vose vakatsungirira nomwoyo mumwe pakunyengetera. Vana vakadzi naMaria mai vaJesu navanun'una vake. Laba bafundi benkosi Ava vadzidzi vashe balalela inkosi. vakateerera Ishe. Haleluya. Glory to God. Babuyela ke phakathi eJerusalema, Vakadzokera muJerusarema, bevele entabeni laphana vachibva pagomo paya ento okuthiwa ngeyomhlwathi, rainzi gomo reMiorivhi, intaba yama-Olives, gomo reMiorivhi, eduzane leJerusalema, rakanga riri pedyo neJerusarema, iduzane kakhulu, rakanga riri pedyo zvikuru, uyafikeka ngenyawo nje. panosvikika Xa netsoka. uphuma eJerusalema Kana uchibuda muJerusarema, uchaphe imfula lowana uKidroni, unoyambuka rwizi rwaKidroni, usiya phezulu laphana uchienda pamhiri apo, uyafika entabeni, unosvika pagomo, entabeni yema-Olive. pagomo reMiorivhi. Besuka khona Vachibva ipapo baya eJerusalema, vanoenda Jerusarema. njengokutsho kukaJesu Sokutaura kwaJesu ukuthi bangasuki kuti eJerusalema vasabva paJerusarema baze bagcwaliswe ngomoya oyingcwele, kusvikira vazadzwa nesimba romweya mutsvene, bangena ke endlini yakhona, vakachipinda muimba yacho, indlu leyana iyo yaimba iya ephezulu, yepamusoro. bafica khona Vakawana iko kulabazalwanekazi kune vazvarwakadzi ababebuthene nabo vakanga khona. vakaungana navo iko. Abafundi bakaJesu bangu-11 babakhona, Vadzidzi vaJesu vari 11 vakava ipapo, bangena khona la, vakapinda ipapa, bahlala vakagara bengu-120 vari 120 ngokutsho kombhalo, sokureva kworugwaro, belindile vakarindira
vakarindira bisithembiso sikababa chipikirwa chababa belindile vakarindira ukwembeswa ngomoya oyingcwele kuobekwa nesimba romweya mutsvene. oh hallelujah Glory to God. lana madoda seungani nyawabona iyayo rume vanoita setinovaona bephithekile enhliziyweni vakashingairira vakatsunga moyo. uJohane sithi Johana achiti nami ngiyawafuna amandla kamoya ongcwele meni ndinorida simba romweya mutsvene. uMateyu esithi Mateo achiti sengathi ngingembeswa kamandla kamoya naine ongcwele ndinoda wombekwa nesimba romweya mutsvene. Petro naye phitheka Petro naye achishingaira. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Amen. bonke inhliziyo zabo zilangazelela umoya oyingcwele Bose ipapo moyo yavo yaitekwairira mweya mutsvene. ziphakeme Yakanga yakasimuka moyo yavo. belindile ngenhliziyonye Vakanga vakarindira nomoya mumwe. haleluya Amen. bakhuleka Vachinamata. benxusa enkosini Vachikokera kuna She. yes they were waiting for the promise of the Father. Vakanga vakavirindira chipikirwa chababa. My brother, you must wait for the promise of the Father. Mudikani wangu unofanira kurindira chipikirwa chababa. Thembisile uThixo Mari vakavimbisa uthi nyakwembeswa ngamandla kamoya ongcwele kuti nangamandla muchawombekwa nesimba romweya mutsvene nesimoto. kungakabi izinsuku eziningi. Mazuva mazhinji asati apera. Akulunganga mzalwane ukuthi ungcweliswe uhlala isikhathi eside ungembeswanga ngomoya ongcwele. Hazvina kunaka mudikani kuti ucheneswe ugare nguva yakareba usina kuombekwa nesimba romweya mutsvene. Umoya ongcwele ufuna ukwehlela kuwe. Mweya mutsvene anoda kuburukira Ophuzisa izinto nguwe. ari kunonotsa zvinhu ndiwe. Ophuzisa ukuthi kwenzeke nguwe. Ari kunonotsa kuti zviitike ndiwe. Zinikele. Zvipire. Zahlukanise. Zvitsaure. Ngoba ngcwele. Iva mutsvene. Phelela. Perera pamberi paMwari. uThixo uza kuhawukela. Mwari achakuda. Umoya ongcwele uzehlela phezu kwakho. Mweya mutsvene achagara pamusoro pako. Yenza njengabafundi. Ita sevadzidzi. Nampa Hava. abezwe lapho uthi bathini. Inzwa kuti vanoti Verse 14. Verse 14. Labo bonke baqinisa nganhliziyonye ekunxuseni nasekukhulekeni. Amen. Ava vose vakatsungirira nomoyo mumwe pakunyengetera. Bathola ubunye ngobungcwele, Vakawana umwe Amen. noutsvene ngokungcweliswa nokucheneswa. benziwa baba inyanda yinye, Vakaitwa vakavosumbura imwe. baba nenhliziyonye, Vakava nomoyo mumwe. baba nokuqonda kunye. Vakava nokufunga kumwe. Remember, Rangarira. banamazwi enkosi. Pane mashoko asha. Oh Glory hallelujah. to God. Angazi ukuthi umbani wayisukuma akhumbuza abanye. Ameno kuti aisimuka achirangaridza vamwe ndiani. Mhlawumbe kuPetro kangazi. Zimwe nguva ndi Petro ameno. Mhlawumbe nguJohane, Zimwe nguva mhlawumbe ndi Johana ameno. engxenye nguJakobe, Zimwe nguva ndi Jakobo ameno. kumbe nguBartholomeyo Zimwe nguva ndi Bartimeyo ameno. esithi yena Achiti bazalwane vadikani inkosi ithi singasuki ishe vati tisabva. kodwa silindele amandla kamoya ongcwele. Asitirindire Glory to simba God. romweya mutsvene. Hallelujah. Amen. Glory to God. Balinda, Vakarindira. bakhuleka, Vakanamata. banxusa Vakakumbira. benhliziyonye. Vari mumoyo mumwe. This shows ukuthi they were sanctified. Izvi zvinoratidza kuti vakanga vakacheneswa. Yes, they were ready to receive the Holy Spirit. vakarindira kuti vagamuchire Their mweya mutsvene. hearts and lives were conditioned for receiving the Holy Spirit. Mweya yavo noupenyu hwavo Glory to God. zvakanga zvaringana kuti vachigamuchira simba romweya mutsvene. Were seated khona lapho phezulu endlini yona leyo. Vakagara paimba yepamusoro ipo paya. Baqinisa ukunxusa. Vakasimbisa pakunyengetera. Bakhuleka nokukhuleka. Vakanyengetera nokunyengetera. Ngenhliziyonye. Nomoyo mumwe. Yes, pouring out their heart to the Lord. Vachidurura moyo yavo. Kabasambona uJesu ngamehlo, Avachamuoni Jesu nameso. sebembona ngelihlo lokukholwa. Vakumuona neziso rokutenda. Sebemncenga bekhuluma naye ngokukholwa. Vakumunyengetedza vachitaura naye nokutenda. But they have this assurance Asi vakanga vane zvokwadi mavari. ukuthi lapho kubuthene ababili Kuti apo pakaungana vaviri. noma bebathathu Kana vatatu. ngegama lakho uJesu Nezita rake Jesu. ukhona phakathi kwabo. Aripo pakati I pavo. am sure
ndinovimba ukuthi baze bakhuluma lapho kuti nayo vakatauravo athi uJesu ukhona madoda vakati Jesu aripo varume asiqiniseni ngatisibhisei asikhulekeni ngatinamatei asinxuseni ngatikumbirei he will give us the promise of the Father. achatipa chipikirwa chababa It's a promise. chipikirwa He will fulfill it. achatizadzisa It's a promise. chipikirwa He will bring it to pass. achatita kuti chiitike It's a promise. chipikirwa He will fulfill it. zadzisa Bathemba, vakavimba babhekela, vakatarisira benhliziyo nye. vane moyo mumwe Uyakuzwa mzalwane wami? unonzwa mdikani wangu Uyezwa sihlobo sami? unonzwa hama yangu uJesu weNazaretha Jesu wenazareta uyatholakala. anowanikwa uThixo umoya ongcwele mwari muyamtsene uyamthola unomuwana nokuzinikela nokuzipira nokunxusa nokukumbira nokuthandaza nokunamata nokuzidela nokuziramba nokusondela nokuswedera nokuzahlukanisa. nokuzitsaura Yes my brother, wonke umdikani wangu bazalwane bami vadikani vangu asibafuzeni abasendulo. ngathi bathonzele khaya nampa hava amadoda la arume bengu-120 vari 120 kakho wakhuluma kwakhe hakuna akataura zvake babejonge umoya oyingcwele. vakanga vakananga zvomuyamtsene kakho wakhumbula ngibo hakuna akafunda kwake bajonga umoya oyingcwele. vakanga vakananga zvomuyamtsene kakho wayethi ndizakwenza lokhu. hakuna waiti ndichaita izvi kakho waphambana nabanye hakuna akapesana nevamwe kodwa baba nhliziyonye asi vakava moyo mumwe banxusa vakakumbira bakhuleka vakanyengetera bazisondeze enkosini. vakazviswededza kunashe Hallelujah. glory to God bekhuleke emini nasebusuku. vachinyengetera usiku namasikati awu bakithi anyway bezinikele enkosini vachizvipira kunashe belindela isithembiso sikababa. vakarindira chivimbiso chababa thembekile othembisileyo akavimbika akatendeka akavimbika uyakusigcwalisa isithembiso sakhe. anozadzisa chivimbiso chake wena wangcweliswayo iwe wakacheneswa somamamukela umoya ongcwele wakamugamuchira here muyamtsene yindaba lokhu ungakamamukeli nemhaka yeyu usati wamugamuchira usulo mnyaka wangcweliswa wave negore wacheneswa usule 6 months wangcweliswa. une 6 months wacheneswa uhamba njani? zviri kufamba seiko isithembiso senkosi sithi chipikirwa chashe chinoti kungakabi insuku eziningi. pasati papera mazuva mazhinji wena undaba usule insuku eziningi koiwe sei wave nemazuva mazhinji uhamba njani? zvinofamba sei uyabona ukuthi kuwe khona lapho kudileya kwezinto nje ukuphuza kokuthi kwenzeke nguwe. unoona kuti zviri kwauri kunonoka kwezvinhu kuti zviitike zviri kwauri ipapo uThixo uthembisile mwari akavimbisa uyasifeza isithembiso. anoburikidza chivimbiso chake zihlukanise zvitsaure yenza njengalokhu ita sezvizvi yenza njengalokhu osikubona kubafundi. ita sezvizvi zvatiri kuona kuvadzidzisi phuma ezweni. buda munyika Yes my brother, yes mdikani nxa kudinga ukuthi uzivalele endlini do it. kana zvichitsvaka kuti uzvivharire mumba zviite ujaheni kanti phandle kowakamhanyireiko panze ufunani okwaphandle chii chaunoda panze asiwo wezwe phela wena hausi wenyika kaiwe dingane ezintweni zezo. uri kutsvagei kuzvinhu zvenyika Come on my brother, itai zvimani mdikani take a step. ita danho Take a step. tora danho Once you take a step, kana watora danho God will fulfill his promise. mwari uchazadzisa chivimbiso He chake will give you the promise of the Father. achakupa chipikirwa chababa Yes, the Holy Spirit will fill you up with power. wonke mweya mutsvene uchakuzadza nesimba Uzangcweliswa, uzembeswa ngamandla. uchaombekwa nesimba Zinikele. zvipe Phuma ezweni. ibva munyika Ngena emthandazweni. pinda pamunamato Nxusa. kumbira Khuthala. shingaira Sebenza brother. shanda bra Ungalovi sisi. usarova Jaha. iwe jaya Antu ufuna into zezulu wena. unoda zvinhu zvedenga Uzimisele ngezulu. wakazvimisira nedenga Thatha inyathelo brother. tora danho Yenza njengabafundi. ita sevadzidzi Banxusa. vakakumbira Bakhuleka. vakanyengetera Baqinisa. vakasimbisa Baphitheka. vakashingaira Bazinikela. vakazvipira uThixo uYesu umthandazo. mwari anonzwa munamato Shova mzalwane. iwe famba mdikani Sondela enkosini. swedera kunashe Sondela ngenhliziyo. swedera nomoyo Ngenhliziyo ethobekileyo. nomoyo wakazvininipisa Ngenhliziyo edabukileyo. nomoyo wakatsemuka Inhliziyo yaphukileyo. nomoyo
umoya hlangane nomsakamlimi khathesi usangane nenyasha zamwari uThixo uyathanda Mwari anoda ukuthi akugcwalise ngomoya ongcwele kuti akuzadze nomoya mtshene uyafuna anoda vele uthembisile agara akavimbisa kodwa ufuna asanoda wena thatha inyathelo iwe tora dano umbhalo uthi rugwaro runoti sondelani kuThixo sonderai kuna Mwari naye uyakusondela iyagosondera kwamuri usondele wasondera ere nanti thuba ke hoyi mukana sondela sondera nansi isikhathi hey kuwa akuzisondeza imboziswededza nawe sihlobo sami newe hama yangu kade wasindiswa kare kodwa wakapona lalela terera namhle kuseni nasi mangwana ungathola imvuselelo kamoya oyingcwele ungatora ungawana rukutsiriro romoya mtshene akufike la imbosika wa nansi inkalo kumele ufike kuzo ridano ra ungasvike kwari nansi izinkalo kumele ufike kuzo haya matano aunofanirwa kusvika kwari yebo mzalwane phicheka brother shingaira brother you must have a desire unofanira kuva nechishuvo a burning desire unofanira kuva nekushuva pachinopisa for these deeper things and experiences from God zvezvinhu zvamwari zvakadzama zvamwari zvinobva kuna Mwari enkonzweni yonale pashumiro yoino ungathola imvuselelo kamoya ungawane rumutsidziro romoya mtshene yekubunandi bakhona tarisai kunaka kwaso uzitholele ipentecost yakho uzviwanire pentecost yako namhlanje so hallelujah ithuba likhona mukana uripo uThixo uyavuma Mwari ari kubvuma uThixo uyathanda Mwari anoda zonke into zilungele wena zvose zvinhu zvamirira iwe isithembiso sikhona chivimbiso chiripo yes my brother hongu brother phakamisa inhliziyo yakho simudza moyo wako phakamisa inhliziyo dadewethu simudza moyo wako anzatsi uThixo uzakwenzela umusa Mwari achakuitira nyasha namhle kuseni nasi mangwanani wogcwaliswa inhliziyo yakho namhla uchazadzwa mumoyo mako nasi njengoba umyalo wenkosi sokurayira kwashe lethi inhliziyo eyize udza moyo usina chiro lethi inhliziyo enikeliweyo udza moyo wako wokuzvipira lethi inhliziyo egezwa ligazi likaJesu udza moyo wakashambidzwa neropa raJesu uzakugcwalisa ngomoya oyingcwele uchazadzwa nemoya mtshene isithembiso sikababa chivimbiso chababa isikhathi sakho ke inguva yako yesu ngemva kwalomthandazo mushure mamnamatuno unikwa ichance brother uri kupiwa mukana brother ukuthi ufinyelele la kuti uswedera apa usvike nanti ithuba lakho hey mukana Thixo kaAbrahama Thixo kaIsaka noJakobe nampa abantu bakho Nkosi sesiye emadolweni manje hlangana nathi baba Thixo wami bonke abafuna ukwembeswa ngamandla kaMoya oNgcwele namhla baba ngalesi sikhathi bembese baba uthembisile wathi wena kungakabi izinsuku eziningi akwenziwe baba ilizwi lakho usihawukele emihleni yethu baba kwenziwe lokhu ngegama lika Jesu weNazaretha yelula ingalo yakho abangazalwa ngokuthi bazale kutsha ungcwelisa inhliziyo yebo wembese nangamandla kaMoya oyingcwele uphilisa abagulayo usebenza imisebenzi emkhulu baba enamandla thoba konke wenze konke baba ngaleli gama elihle lika Jesu weNazaretha kuze kube phakade amen lithuba lakho ke kasithandaze thembisile uThixo Mwari vakavimbisa uthi nyako mpheswa ngamandla kaMoya oNgcwele nangamandla muchawopekwa nesimba romoya mtshene nesimoto kungakabi izinsuku eziningi glory to God indoda le uyu murume uyu uMoya oNgcwele uyu moya mtshene sebenza umphefumulo achishanda moya womuntu isithunywa sezulu iye umtuma wedenga umeli wezulu iye mumilili wedenga uqoqi webandla iye mukokorozi wekereke uzolungisa ibandla haleluya amadoda sewungani nyawabona iye rume vanoita setinovavona ephithekile enhliziyweni vakashikayilila vakatsunga moyo belindile vakarindira ukwembeswa ngomoya oyingcwele Johane sithi Johana achiti nami ngiyawafuna amandla kaMoya oNgcwele brother you must wait for the promise of the Father oh hallelujah amen uzagcwala ngentokozo kangazadzwa nomfaro ethelwa ngumoya oyingcwele achizadzwa nomoya mtshene emtshengisa ukuthi achimuratidza suthethele wakanganwirwa emazisa ukuthi wachimuzivisa suthethele wakanganwirwa icala liphelile mosha yapera isono sikhambile zvivi zvaenda usuku mtakati